Kublishibun kane kalong ka jiben tiap ba ka department jong ka microbiology nigrim shillong ka khod application e phi ban attend direct ha ka walk in interview naman taki post jong ki medical social worker ka benlong ha ka khalai tarik November arjar arpusau te parlok ada piko aban tip ya ki post detail bakamania pila aban page ya kane ka video hadu banda God. Te namanta kini ki post jong ki medical social worker ki nombor ki post ki belaj gron tangka way badha karta ka bila am apply ka de ha karta ka bakat pra hadu life sansnem karta bad namanta ka jin siu ka ba 10,000 sanspa sanupra haka shibnai Bat namanta ki keran pule ki shimi ki bela pendap ya ke post graduate degree haka social work dan sociology dan bandri profession mark haka post graduation bat kum juruk pidai bandon riu benai ke experience haki community work bat client sitting bat kum juruk pidai bandon ya ka knowledge haka computer application kum ki MS Office lane data management Bat namanta ka application fees nil omdan. Bat namanta ka selection process ka dealing baka interview. Te kumno pilam na apply namanta ka nigrim requirement ada pesau namanta ki post jong ki medical social worker vacancy. Te parlok ada pidon kamon bat ka keran pule pila aban attend direct ha ka interview leng baka biodata original but attested copy jong varok ki educational qualification experience certificate but artli kadur passport size but kecaka long interview kadeha ka department jong ka microbiology nigrem but katarik pat kapor kadai khalai tarik November ha kapor kandai steng am te parlok ha kane ka video tang kini jimentep Palada pidon kino ki pat ki bapim parsai bha sngeu bha ban komen ha kanika video kubleshibun